Yuping. Hello! Shock manan ni Ma'am Faith, kat agistorya tayo tata. Kaya iyo kadita gistorya? Okay, kistoryaan tayo tata, kat may panggap ti ulad. Yang nga ti bagbaga ti ulad? Yati letter nga gibagbaga ti Okay, nga letter S. Okay, tata. Magsagana kayo nga ruden, ag gistorya tayo. Ti pangrabii ti ulad. In surat ni Alan Duran kanin drawing ni Ann Parker. Adda ulad nga agin inayad nga agkarkarayam ligay kabakiran. Agbirbirok iti pangrabii. Konana, mabising isuna. Adda nakita ni ulad nga bao. Ik. Hunani bao. Hunani ulad. Kat linukatan na basit, giniwat na. Kat linuk mo na ni bao. Ngam, mabisin lata isuna. Nakakita mat ni ulad iti kalding. Me. Hunani kalding. Pangrabii. Hunani ulad. Linukatan na nga dakdakkel di niwat na ket napan na linukmon ni kalding. Gisara na ken amin-aminen. Ngam mabisin lata isuna. Isuna nagkarayam manen ni ulad. Nakakita ti dua nga sunggo ni ulad. Kuna dagijay sunggo. Pangrabii. Kuna ni ulad. Katlinukatan na giniwat na. Sadgaysa nga pannalinok mon dagijay sunggo. Gichan na nabsog basitan. Ngam agkurang pala ti busog na. Iso nga nagkarayamanan aging gana nakita na ti tiger. Roar. Kuna ni tiger. Pangrabii. Kuna ni ulad. Linukatan na tinakadakdakkel yay ngiwat na. Linukmon na di tiger. Ngam nagbati yay ipos na. Rimwar nga kasla dila. Kuna ni ulad. Napana nagkarayam isunan tapno maturog ibabati kayo. Idi adda nakita na nga elepante nga agaw-awit iti kayo. Woo! Kuna ni elepante. Sigurado akhanak nga makan. Kinita ni ulad isuna nga nakarag ragsak. Nabsog isunan. Ngam nukanen na ni elepante haanto nga mangmangan isunan ti maysa nga Domingo. Pangrabii. Linukatan na giniwat na. Nakadakdakkel. Dakkel. Kat ni elepante ingkabil na di kayo dyan ti ngiwat na. Ginuyod ni elepante dijay ipos ni tiger. Kat ginuyod na nga ginuyod. Kat rimwar nga ron ni tiger. Dua nga sunggo. Kalding ken bao. Tatan digitsan ni ulag awanan ti nagyanan. Roar. Kuna ni tiger. Kuna ni sunggo. Me. Kuna ni kalding. Ik. Kuna ni bao. Kuna ni elepante. Dakdakkel ti ngiwat mo kaysa dita tiyan mo.
Inikat ni elepante digi kayo ket nagrikep jay nyiwat ni uleg. Nagkarayamanen ni uleg ngain madayo. Awan ti nakanna ti pangrabii. Naliday ka di isuna haan. Katan agbirbirok isunan ti pamigat. Kitaan tayo man. Maligit yung ginistorya tayo. Iti bagbaga nga uni ti ulag. Nya dagijay kinan nga an animal ni ulag. Tanggat man? Okay, bao. Kaling, very good. Sunggo, mano nga sunggo? Duwa. Kan? Tiger. Ginakita na ni elepante niya ti kayat na nga kuon. Kayat na nga kanon. Kasi nga rod tuladan tayo ni ulag. Tunabsog kan, uston, haanan, agsardanan nga, manganan. Haan nga, agbusbusog una yan. Nya. Hay. Malagip yung pailang, yati uning ibagbagati ulag. Okay, very good. Nya, ti letter pa yun, inadal tayo idin. Nya, ti letter pa yun nga, ti uni na kat di kat letter S. Kastoy. Kat gi letter S, kasano ti kita na? Kaslamet uleg. Ag-practice kay itong harong agsurat ti letter S. Gi balayo Nya po hindi bagbagana ti ulagan. Maminli maman ibaga. Nyamatan tinagan na digi letter ngay bagbaga ti letter S. Bagatay man? S, 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 S. Okay, lalaing ang garod Okay, ti ubing garod agsurat ti letter S, di papel, yo. Very good. Bye-bye.